Ha, xanımlar bezəlgən halda mənim şu. Mən toğurğan aletni anladım sınğan. Çünki özəңlər xalğan boyunca 4 yaz toğurvasanlar boldu. Mənim şundaq uzunca qaletdə mən taqılvasanlar boldu. Həmdə mühimi müştərildaqni uytuş usulü. Yaxşı tuzu təngşilib, yaxşı suyu, yaxşı mölçərlənsə, mənim şundaq çox qısmı üzüb getməydigan, mənim şundaq şundaq payız çıxıdı bucu mana şundaq payız çıxıdı. Әмді ма көдіңлер әң текке мүші тұрыпны селіп, әнан декен азырақ мүш таңшалға açıq суны құйветтіп, әнан декен ма дырылдақны селіп, ма бұл лазларны селіп, әнан декен мүштақ бейсаңлар болды. Әмді ма açıq суға, абаяқ таңшалға açıq суға тұз дейшін ұнтып қапты мен, азырақ тұз қылып, тұзын таңшалып қылыңлар текін мен ешік болды. Бұның тәркеуді енімені каваучин еғі, әнан декен күнжет еғі дегенлеріні қоштым. Болса айылды өзіңлер етіп бір сынап бекіңлар, адетте ма бұл lampon etgenichu mash uni da essanlar shundaq payz chiqadi. Lampon uni deb lamelqa purchaq uni da qilinganlarning hammasi bunda chiqishini atayin, chunki ba'zi purchaq qo'llari suv xohlaydi, ba'zilari suv xohlamaydi. Ma bu ko'k mash purchaq uni suv xohlaydi, bek suv xohlaganligi uchun ham buning lamponsi shuna payz chiqadi. Qani xonimlar, sizlar mu oila etib sinab ko'ringlar. Atiyaz desanglar, bu bedendagi quruqsiqni olinadi. Bo'libmi mush turupning suyi. Turupning suyini ochiq suvni aralashtirib, noqutning suyini aralashtirib tangshalgini bedendagi quruqsiqni oladi. Ham mo'tadil tarkibimi bek suvga qo'yib ketmaydi.